Omu district ya Sheema obuhata akasikikariyo nakagendo misho obwo mukoro mukuru guru kuza kuba mu rubizwera nyenchakare aho abarukorera akakiko ka MK movement bayihanangiriza Eminyeeto okwejumbira mu kukora bakarebera hari General Muhozi Kainerugaba katurebera hari General MK no rero n'umuntu ari discipline wo musirikare nize tugire discipline kabana dene kintu rero n'umuntu wo mukozi mnongo umwana wa president kano karwe ko zo mu exam kaza so nchimanyisa kuhino kukora tukore Jirakarmo akwaye kurera obasa kufuna entasya deka kuchera nozarwa rw'umuhanda umukoro gwatebekana subwa engineer Raymond Kamugisha Eliuda Tumwesije hamwe n'enkunza MK movement ahibara mbaruga hare yabasima abokunda MK bakamtamune sente district nkatika yakachiga wakwebemberwa omnyoro Raymond kandi Raymond akagamba takujja kusabiriza ajja kubyekora abantu bangi bali bati nebo wagira omuntu abantu gwe baagala ekintu kikuwanguyira ebizigo byangu amangu nnyo okunyigiriza omukazi omulungi okusinga okulwana nabyo haba okutongoza ku byara emiti n'okuyonja etawuni ya Sheema ebyayibemberwa tamara emirundi kabyala omuto gwa kabiri erolero omwana nawabyali omuganda ga MK movement abaturo ku rw'umu ruburengero rw'izoba yona bashabo kwija kore ko bagizo binire Muhozi Kainerugaba umuruterano rabacishayi cya wizwera nyenchakare baramubaruga hare niwe yahayo kushaboku ubu yaba nakwasubwente hamwe n'ebitoki 50 byo kurisa bagize barija haruterane ebyabahebwa roida twino mujonora kansara wa Rubaya umukoro gwaba harakasharo farm resort mu Rubaya abakuhagira MK na mzee witu dadi witu kandi shonkuru witu nyenda ngu tugabane endejo tujirye kandi tujinurirwe kana abahereza hone bitoke 50 so ogwo muntu twa musabente ya 20 ya 20 bitoke nk'abantu abandi bona so we want to thank you honorable webare mnonga honorable Loida Muhimbura webare barambaruga hare yayita abantu ba ankoro kwija bakakira abagenyo babo kandi nguni hija kubaro habagambi binji hamwe n'abeshongozi abebembirwe Alien Skin. Tomorrow's function is a unity rally, a unity team building twinabagenyi twina honorable Frank Tumwebaze ajja kuleta obutumwa obukuruga mu chairman we General Muhozi twinao General Kashaka Steven ajja kugambira Eminyeeto on youth empowerment na security. Uruterane rw'abahagizi ba MK nuru kubaho nyenchakara mu kishayi wizubwera mu district ya Mbarara nda Aidan Bataringaya hamwe na Sheikh Abdulatif.